Simon. Ana foil toi anya bo Simon tie ikim jo ma la tuye you work not you win wa ye ana chera member of parliament ila ro pejo ation bandera UPC Uganda People's Congress ana mero chako loka kuman ni karma achuri ribu chingi mwaka eliba chel mi abungwen ka pari o mechako te guru no ruri ene luwangwa ipiera bit kiwiye piera bit bungwen matayo la mot chor chumpi wan machalo la wangwa igamente abiti ipiera bit chel dano chalo jimo bonyo Tiberio Ken Guchiero Kamoko Chek Kungine Kakawagi War Ma Ambassador Ma Chiel Me Uganda Ilo Mawaro Ubelu Lord Adimola Andrew Ma Ala Cho Kare Ma Chiel Ukati Piera Bichela Deb Gichimuni Achuli Machalo Chere Maluake tie kakaga chiel te kwarwa rom fogdowa konola loye mabe ene dorwa mamero Filipo adon uchake karo enuni ngatu mo manywar gang ya chuli pete yenu tela watie pikarawa ingela chen onam lutela agubini kar pa UPC way kar pa min Karpa min gi momo di ukara chuli mapat ke dano ma eno min ke luti ya chuli kany machimo a chuli ma miera min uneri e pegi nera chuli lumugu ma an kwara bisensi ukumu a jore wachini karpa min ka pin raj idonyo mere lumma nakuma en chi kane ye endo chake piera boru ya biche lutua ginu donyi ya chuli kany no nen chalo fugi luoro pien kakawa no fut kaka padano no to gang football nen teke gichoyo pistok biera bungwen achiel pachal salaigi tinyera gi Kennedy gi oludiru eguni wengu to no munego gi inde pongi wi yen gang kubedo dovu ingela chen gi chwalu tero mateo magi queen Gunera ni lu NRC, lu NRM, lu Fronasa, malu tira churi, mono watami lu monewa. Fut la wo maja giyego abinego ngom. Cheng man giyego geren George Marina Bola. Ni cha giyego Charles Wo. Adimola gidongi pere. En lu tira churi, mono watami ni gena opposition wani. Kumbedi ni weng, gula ko folgyo. Uda pe chingamente teki gidara chingamente bukati ke program magluoni operation harmony my father Eric luoni operation a chamunya eno tira chuli ni piulungi teki giwilo kia weng kumbeti ni gamente lumon lurok ma chekpe ye ilumon me doro ye chekpe ye ilumon me donyi di ba kudo La do security me ye electoral commission. Electoral commission ka lok tika lawyer gi luo police. Police and mena gwago chagulanye ni. Any police magi winyo order ki bor electoral commission. Ka ngayo gi luo reinforcement ti bot police. Ka ngayo police luo mon. Endo wek mon don kita ginwar ka actually no tie a state mo magluo state of emergency. Kare ma ulwenti ya chuli kan UN wa gimero konya chuli gimero konya tesu gimero konya dani ya jumani gimero konya lao gamende me Uganda okwero wa ginatiti me ya chuli gin majui pe emergency state Piene emergency state ka ye ni tabno penyo loyi gangi wango dano wen bini dikani endo gin magluo ni emergency state ene wanene nindo bit okay bit
ana bedo ka coupe bien polutela Mathieu Nup itwale vice president men Dr. Zedriga kwa agriculture chal an ubero ikaba nyolo gini la dip magu kwa agriculture bedago be la wimon idp ka armana ti dp ngab mo bero ka yer ngama mier chung kwere sebu fu John Mary no be la tela pa dp machon wo bero ka coupe ni akongi go wachani ya chuli kan givolo tino nup magi wilo tino nup malo tino nup kumbeti ni kadak gi peke yen ngata konyo gi peke ambe ta mi gop gi wachani tino nup gucha ko cholo tino magi luogi ni Iron Man me gwa ko kuigi lutino chuli malo rek budonyo ikin lutino nup me yakwa kama tabula ni buori ara logo ke Zedriga nindo angwen inindo big kwa ping buvuri yotela chakti akera Robinson ugona chim ni miera chera rwate ke gichario chario ni giwachi gini ka pego aki ya chakti tipegi bidonyi ya moro pegi bidonyi nuya utieno ma anda logo ka kera chim di wen peke teki di o ya moro inuya pegi yegu logo ke dan uner binitivi ingego mako yo mechero lego matia moro teki di o atia udo gita wiji jono chero furwa kwe wajumani inendwa bit eroni chawa chel gida kapiario ana duwa ko dano mo maladir igamente chi achera goyo kona inyim kota gad my fourth division ano lumoni pon gibe logo leba churi when in full uniform ke AK-47 maguliera udo palo kwatman magluoni balalo kwate magi wilo el papa mabe ke ti wot yo titwale ke o mi jere nogi ti charneni la monya chela magi karo gen miario giti ko do eroni di woma ru ne ngodi ni ndo bichi udo me kwat en magi goyo ke dar ma jo palaro tuo wachi ka goyi kwere ka pelo chi to bini komini ene gi poke ching mon udo eroni petty standard equipment pa mon yo pa police yen police ke mon Uganda equipment gi magi gazette gloni batun eno do me kwat me lega ene gi poke ching lutia na chuli magi ti mon ki ka khimu kenene gu chago word I file ario single line ario bukari ko da gad ching la cham ela chut jo eroni gu cher gulwar gulo gu cher gulwar nyama ko gulwar volunteer weklo tira chuli mati aki char ka bien ka wuni lokpanga pachagula ni pegu doni town la kwed moy ken ni Uganda Bureau of Statistics ye ikwano dano ma amukate ginoni ikom dano elip mia de magiti te gulu 18% normal de kon 18% pa dano elip mia de tie dano elip pierre bichangwen iya igulu city tie lu rock magu nyono kan gangi kita inbeti ke wori ni mati gangi Kampala donc lumon egini magi kwanyo gini kucha ko jwado dar tu nyama matu moy ken ma a kiteng town po doni town ene we ko kamoy ken karin cher Kampala ibi no wan or yo cher Kampala o building town ene we ko pol padano mo cher kaneno yopa chagulani uberu lu rock magi ti gulu ni winyo la ming mo chuli mo la ming la volo wachi ni pogo e chulo go lu rock lu tempo meni meti goyeni itika tupu a chuli ki kaka mkel pingo ana bere senior leader IDP ana ma big kete kwano dano no ki kwanyo ki komb la IDP ana bere ke semogere I ora chen ke Dr. Kasozi ke dago ne Dr. Jemina wana ngwen imwa elibario kapa semogere wachini wuna chuli ko yabwangu ubigi kubiru goga pia pakake mkena were chapenyi ni kar ku bore a chuli pole magi katoli no gilu DP teke ku wo te ko la ruba mo chero nego la DP ni ogi wa liele inobe ka
che go la wo gu da gini ukero malauni man tinu pohoto dagi bio dagi nego en ukero chan utubu kin lani ka chuli watin lok ma pa ara cha gonyo mwa jod magi maria pa piano mi ngom ma pa for health center jod magi tuwe mawa jod mwa jod magi tuwe gulu kan mokade kumbetini gamente me Uganda ikar mala dira chiera gitiyo parliament good chero good di gazetting bu kwanyu ngom east mari nuchune gwachi dong raj pero le bu poki kingi kako piyo madi ni ngomu ti ya chuli tung chere madi kany Moses Ali gi piyo dano gi luo jo ringa bino ka luenyi koma chuli luenyi kira chuli ke madi fu poromwa man kumbeti ni actually maka ini nano minister me justice and constitutional affairs pi mwaka de tite me yeto bobi wine in social media po karduerio headline ni minister me justice and constitutional affairs utiuke iPod me geo chene panup me karwa minister na chuli la dongzake actually Kunda gire bene gunyer to pa Jacob Lanya karma gitiyo Jacob Lanya me cherwa bu biro ke press conference lu actually ba ni Jacob popore ma tiya ke dege ti lu ti actually eni ni kita semu gero wachani wongo bi ya pa were me beru go ka pia pa ka ke lu ro me tupu wange ka kimkene a were unero wa gin ming eni ni an ma pu dugu gang ma kwoba pitim mogo mo berati me ijinya ma wasoga guwa mutaka pa magi gutogi ni piera chuli lunego luero triangle notiwa kawempe luero triangle menen wa wandega bin ichwatule no we luero triangle no ngachuli neki pien gamende matieni u oro lwenye mudugo kongi wachi ni achuli lunego amin penyola la hamo tintama amin achuli ubora chuli chi wulu te achuli wuma achule da una nga no atami unu position and una oro dano umi udo lega makumbe no yukiri ino yapa ino I palaro jimi lega magi mai ko ngomwani ene do yegi go ke lo te yawa anywa bere en mai winyu ni kano la nywani uyek ni mega nywa wan wo winyu ngur ni gi wola manda wole that wole to MP lu wachi ni wole ni pegi wachi ni ene ne ho nyu jone eno gno ka kwalo ngo chim eno jumuke igi wang pien enbe bir ke yupe en tuon miu mo makonye pe pien ngata mier kwang dot pito align maglun extrajudicial killing ene in MP donc agi nego pikwo chim miti ara mero wachi wano beru pen wa mogo jim makuman machalo dul pa chuli mafugi biro ni achuli peti mabe uberu twero padano mechung keme nyutu jemunika ipe yomi komgamente ma te article ikompenche ti makija dwana tuwa Pimo no kill no kali no soda mono donc gino time era yeni wa mogo jimi makuman ma chiel ubir twer pa nyoli article number 2 me penche ni ubir tichi me geunge matu moy ken machung itung ku chela chu me gwa ko penche my lemon glon the defense of the constitution ni mon moy ken in la volo moy ken in abili moy ken maiti umudugu iti udo iti upanga me goyo keto twer pa chuli moy ken kano lare no mirgi go in gnet in idog tik anywa megini angoy ka kitwe dana makumen ga gamendo lake ngol enuni gidi jwayo ho article number 2 betit pa nyoli me Uganda moy ken me gemungo me penche me Uganda gino titi muneno ni in pera mo bill tua ya chuli
kama na yang go plan pia chuli endo kumiruno go plan pia chuli baraka go ya chuli di town achuli chana winu lo pala chudwa mamiri ye kapa winu lo ka yer ni ikin lok mo waro mero winu ne ene o winu ni ka lo ka die pa chuli ye wa mero winu ka chelo te mo lali tim din eni ba para bit wiye narmo par piki wa mero winu in matin giti ukiri chala go mai magamu tawo on gamene tike dina gloni national policy on IDP camp mamir gwaklu tien wa makadak di pere gwaklu tiro mak lu gwak di pe mamir winyune wa kwa ye indi koy wa ina donc penchik mukene chimu gana ni oberu twer pa nyola chela ni twer na pegito ikin twer ni twer me beda gonya iloboni kano pomete wa wori no chukwa chere parliament ikati ke emergency law no wa lubu eno pe bin ku doge bago dinu kene tieni article pierre ngwana bi chimoni oberu ti pa nyoli ka chela me chero nyuru jemuni ke keju ni kom gamente we chit magamente mogo o jet peroni donc meno o mogo kuman ma chel won kom ma megwa machalo honorable Christopher Chiere Oberwate ke lo kwed magitika dero ke lo plida magitika ke prokara chelo chaden pa je motime kado ngitiego gibirwate ke ruora chana biya puchim go chim borwod me Buganda kon wajwaye wakwera la jwaj ni gino time ni jo magutimu ni gutimu chalo gen pe chalo kaka Buganda mierunge ni Uganda biripe ni amoro ripe pi Uganda donc team enini bichero kechaden kong machel mekwera la jwaj me wajine kama leng ni gino time ni karu time konkuru gin maraj donc quand on te met comme choli ni pete mpa choli pero bal eno ni remone bi beri wilo bal kato gidiri maja tie ke chen ke yik kit ma yo yiko ko ya tie ko te choli magu nego en ko ya ni walego ni woto wiye ento ulobyo gangi ke kahabi ka kom gi gum ti kahabi bi kwanyu gi bilopo ngoma mete ike kwa ka ka ni pa choli ti yin ka ni ngok manok Lutini pautu. Gino kene mawano mogo. Era yeni. Komanda chel. Kono in Joel. Kono in Buzuzara. Kono in Wakingagi. City camera tie. YouTube tie. Wabi documenti muno wenga court me Uganda kwero. Human rights kwero. Watike East African Court of Justice. Uchi pipi bolu kachela chel. Wano keni chaden. Loan private prosecution. Watika penyu RCC Honoria. Ira yela we security isiti. Akamba kona nga moni chama ara deputy RCC ni. Uno when miro wek guru pienti jumayu. You have to resign peacefully. Kumbetini. Because wabikelo gilmagiloni command responsibility komu matie ite ICC ni level me organization level me chene level mo do ke CCTV matiti meni ka wona ko tu agin enini no wona ye lo main okuya tichu bien ginu timeni pe umme. So private prosecution bora nyim kati jungai cerebral resolution ni aro ya churi ilobo mukere no po beru ni anadek kano luterati ya churi po beru ni anadek po beru ni anadek lutempa ma te miu enini matela ya ungayu waki golu te pada ukumbe dungarumo magi magachel kon giti video giti TikTok buberu pin bucho chingi bugam chene ukaro ungayu ginu kene mawano mogo era yeni division commander ubiro wachiwa nga bera commanding ni pien ara nem ndo bitgu aki barracks
kay mero keme kwera recording kantie keme kwera a chera meo chaden edo an party mo pleading in police. So police can make a statement, I'll give them a statement. But I'm not going to sit in a court, a police court. Not a mere what a court. Ginukene mo era yeni DPC ke office pa CID ke regional police commander machwa good check good yab file kama victims nyo jo magi kerawani kongi jemi gurwen good cho loki kumbeti gine ku pen gi luor bini police yen magi mako gi goyo gi kwalo gi yaho gi un police no tie po wek lo tieno egini magu bola ranyi kongi ndir magu chore ku daga dui yen la ranyi money no tie i Colombia ne Pablo Escobar kai ke lo kon comme Escobar ginego loya niyo bichako yinyo lo tieno ma Escobar nego wongi lo tieno ki tagu keme na unu luoni agoni mamuke po choro gini ka weko lo tieno padao ma unu ke la woni kongi ku chako chore chala dui po ko ki kom kahana yen no konya tele upe gino kene mukati era yeni yik magitika yiko ke dano makuto remu to red makar bifuri wi upo ni karma president Yoweri Museveni dirumon upenyo ni ukonyi ke chulo kuopo koya lutena chuli matie level me brigadier wengu berutie palaro ana berutie ma general tema akalo wala dit konywa to mu bini ko mu koyani na to mo eken marome do karu kanol o karu gena brigadier to ma pini yawgi pangdong tiek lokama loko koya wun ko we to enini wor ki wiye ti po ko ri pien rale po git ente patagula moge bi gwela ki chi ne ti loko gino kene mo no kati kwere ere ni kaki palo bal poko lo balu pien jom kay wiji tek way lu mut kodi pegi bo bien ka lego ngo kija won lo tero moni mo ngeni ka ni nani video kate mo tim enini uchi bet pen ma chalo ka o ngok ma furi rale po bugi kay ni ba loko kene mo kati era yeni machala churi waneno kal kwaro kati waneno wang o foundation kati waneno rojo paju kati ento lutela me district wamero winyu gina giluoni extraordinary gina special city no Gulu district Gulu city Noya district council tika karo ke resolution mawadi ni gino timeni ginpa mon ke lutela chuli malo kolagi kako ti in me mero election ni in be la nego matika diale ko machuri loko keni mukati ene ni walok ke lu dirdini ke lu diru te kwaro giyop lega me lonyo di kalwa ma en chagulanyi be luoni lega eni ngata mero ubin shortcut en me kwayo kija ubin be lega eni po beri ba were po ber kwe beri ka underground ma lega eruni dini ludini weng morko le weng ke lu diru kapi gubien pienga ko alama no buga ko komwa weta poko ya loko kene mukati era yeni the deed honorable Chagulanyi Sentamu Robert kit magi bale worte ye inoya amor ki guru gamendo ye udugi ulokwe dwa pien mero la tela ma wora uye ni wori ubolnye wan po e bolo kui kapa unyu loke kachunyu le ada mapoti katimu mere lokre remu dogwa ti Chagulanyi dukchen unyu to neno ne wabi konyo ke orto ba we dano ti win lok pa Chagulanyi man ere lok ma wan wakati kwere donc ikin lok mokati ere ni achuli machala chuli dul mo madora chuli pete ijuba pisto yeni gibikati ke dul ma planning pia chuli jimba rodi ni weng kwan chan jojo mal paluten gwacha chuli ento kamoma gitimu planning unit pia chuli pe ti dul eni ni ene buchaho ripa chuli
me go plan pia chuli me ne chuli ki war wa ka ko chi wa we chi a chuli chi gen no ngenyo ye ana fo it wal Okay.